Shubor nakaslem jong unong san hima. Kasilong Lajong Football Club, kanya kun persya ya Kamaulai Sports Club, banyak ni ya ka nam lakdo, ha Kasilong Premier League Araja Apusau. Kabanlong lasai kasni ha kapor Sanchiteng Janmiet, kata ka khatsan terik ulber Araja Apusan, ha SSA Stadium Hapulu. Ha ka jing ekren bad kinong thok khubor na kaliang assistant coach uba Tebor Dotling, ulayathu ba Kamaulai Sports Club, kalapan pau ya ka jing songo ya ki patba, ki balai ka jing kersyan na kabenta ka club. Banna kaliang ka club kan pentikna bakan yora ya ka nam jong ka SPL Araja Apusau. Kumju ru ulapan pau bakinong yele kai jong ka kenhun kila dan hapdeng ka jing mensau Henry kila longpat ki balapan kre banya khun ban yora ya ka nam ladu. Katbana kaliang udaman bhalang Khan u captain jong Kamaulai Sports Club ulapan pau bawat la ka jing yele kai kabarang shudapshen kim shimlala ban le bha bat kidan ka jing kermen balashai ka sngi kin la ban le kai bha. Nakaliang manager ka Shillong Lajong Football Club uba Milan Nong Klau ulapen pau bawat la kim dayo alat ban pen kre Henry ka jingkermen ka don ban la ban le kai bha ula ongru bakila don ki jinge khun ki bakila ya khat Henry ki ni kim la ban khangla de ka kenhun bakan yo ban ya khun ya ka nam la do la shai ka si katbana kaliang urang up goal ka Shillong Lajong Football Club usiwal rembai ulapen pau banakaliang ka kenhun kamshim la khmi lenti bakan yo ban ya khun persya ya Kamaulai Sports Club. Henry nakaliang ka Shillong Lajong wat la ka taru kalalong ka balapan kre banyak khun la shai kasni banyora ya ka nam lado jong ka Shillong Premier League nakaliang uskat teri jong ka SSA uba adoption lingdo nongbri ulakhot bat wer ya ki pat ba bakin wan man sakhi ya ka ni ka jinge khun ka banlong la shai kasni ha SSA Stadium First Ground Hapolo Sunday pau jso burong ek Shillong Press Club ki member jong Shillong Press Club ar khoi Rina electronic media, bah kompetitif ketika football Shillong bah punya Shillong Sports, bah Shillong Sports lah establish ada base yang kat kenai sepak Henry. Kita actively nia conduct hantam di football banyak uplift but popularize kontak ini Shillong Henry yang dah jelai berway. Shillong Premier League officer choice Shillong Premier League mentak ba 2024 hadu 89 match lasai kasni ke match ke 90 kalau mendukung ke final match but decide who is the champion the winner jong ka league but hangni mentak setelah itu dalam nakaliang Kamaulai Sports Club belum tim A but Shillong Lajong Football Club belum tim B lasai nya fix ke kick off time kalau Sanchiteng pada puluh round SSA Stadium puluh round Shillong ikarpan ki pai ba bro di football long bakinya lembah ketika channel bijong thi long kin tip bat one ban sahi football ba dekini ki giant joga football ketika jela kejungi kumatip kila yang kedua final hang tai YJ joga bakila State League pedeng ka Shillong Lajong Kamaulai kalau kadang job dan bak tai dengar buat ni Shillong Premier League ni hindi baginya perform well buat ba pai ba undahun la syai kasni to mentah kaji penyanyi football popular nadu midan nadu under 24 division nangta third division second division first division but hakanik Shillong Premier League midan pro team but boros pro team itu kila perform ha ki laya pelut hi players di bawah di bawah hari kejelang kejungi kita nak boros tim tambah kumbalong pat normally ka kum kejing penyak jungi di league kalau ba kini bendan atlet tim champion runners up di bendan ro atlet tim ki lowest scoring point kin hapan sia relegation sia ke next lower division that is first division for the 2025 te hakanika league kusyong apoi sini ke atlet tim Kamaulai mentak apoi kalayo skor do san 100% point bat kalajong 100 point ki banyak officially ke lah relegate ibar relegate ketika renti bahkan dong thamai ki points kena renti tentang renti tentang 100 point dong thamai kan 100 point bat pasong tera begitu ibi hadu ke match ke ba Trap Hyundai
top scorer na kali ulong ni Debormi tongper kat kandai tili gol na tep lap jok silong lajong ban owani paju kada gol tanya lu buat sekmat ni kimi di ba la shairo kan kini perform hard players kipai ba kin dahun ban yo i football ni kamtam kai bang sutra lomba menda kan international friendly kan long pulo kat kandai trik ki players of the Indian team kele point but ngalafa competition ru syaga team India nadu di manager coach but players lawan lomba haga de kamas jog Shillong la jog but ga mulai le sai ni officer choice Shillong Premier League in one witness kini glory le kai ga India jong play ulah kerkuy tim jengi nado pengistan ya ke praktis ke jengi lembaga ni season hibar koi ni perform ha ke tim ke perform ha walah deng ki injuries ki bagi kena ki don te ni lapoi syakani ke pentah ha bang esap lekun ya ka game ke bakhado jong ke ka SPL te burong tulung syayu play nama kerku udah dekat te ka skoi ni ai play ya ki official jongga maulai ki nong kersan ya maulai sports club ni bagi ni game baru hot nilai ya persam ban restom ban yo head so ban long session kita champion juga jongga Shillong Premier League ho ling bagi ni game bagi ladap persah ya kalai kor kadon ke sing duna kemudian bang imla ban skor moi ke good pandai bagi job ya kalai kor menakani nila masuk ini begin long champion ndai to kadai ke jingbu ban internet ya kata Shillong Premier League ya ke final ke Shillong sai si tekum ke tim nilai pun create nama takani ke nom tal sai si baru ke player hawat dan badan dan ki injuries 75% lagi dan dengan injuries ndai berkataru baru lalu head coach jungi ki ya ke game saya si bag ingin bag ke game kalau nak internet baru kan ko baong i secretary juga SSA ki baga one page mungkin yo match saya kan ya kita ka duty juga football saya si Tinogini set baru fight hawat kita mau IP 75% kidan dengan injuries ndai buat makiru ilong prepare ba lada ki diwan mi can give the best, can give 100% ban rakyat thong jangka Shillong Premier League nama tak mau sports club tu. Kejumpa saya dengan beberapa orang tentang nado betul si berengkong ba ia draw berkali kali. Jadi kalau nongkong ka wake up call ki players, jadi sekawero kajing ja kum alai ki players ki pada ka first team. Juga klub yo ka itu game belajar ka affect dia di tim. Kejuan paju kita saya kan jarang shoot ini mengikuti. Saya kai antara dia SL abul ka ya tadi bagi bul ini kampana lain bul di game di saya hadir betul di dalam Borderland Trophy di Lakai te ila dunai practice kemudian itu dia practice te dia parkisi dia practice juga final te ini skema bagi kita di Lakai final penonton ada bagian ini ketika kai standar jadi di perba kebila kat lajong tak kalian juga ngai ko be simut sekade ihna jadi bagi lala ni kai ba di league beladak dan di game ba ye don ilong pegangan mai baca knowledge dia drone hati sakit pun hati jadi kandung mesin tu dari lagu bagi sudah gila baca ini gila baca mat kan sama alias nilai nak bagi dari dalam di belakang tak nak gila lawan dia apa ketika SPL Tim prepare ini untuk program balik. Ada ikut punya game last game ini kau berkacu atau naik oleh pun mau lain final kan ke ni dalam security tu sini yang apa ke game mau lalu tentang tu ni
kami practice bar tinggi lah excited belum lagi na draw tu dan musim adikun berkemulai dengan untuk tim mental tayo long ila siya yung prepare yung kun berkemulai kena wala prepare dia jogi borot dan musim ini adikun siya Mana saya players Jadi yang pasti saya bodoh tu fikir ya lagi dia injury seni Rusia ini istri ada injury sama istri ada injury bodoh pada ikhna pagi long very excited when you kalau saya belum bila kayak final ini bila kayak ini kita ikhna itu sampai sekarang orang kata lah bila kayak dari bila kalau saya lagi musim bila kayak final ada New York ada cara practice bagi mandara hero di practice ini kita ni kami mesti menjadi kan ini ya game lebih kuat kami pun job lesai kami mesti ini kita job kini tim mulai berkah slow aja yang semua dong niladani kata kecil suatu ujungi bagi siapa kecilnya aku bela om kita buat kan ini SPL ujungi mendapat senang kalau kata sisa nomor Bila menteri pun ada inter bila Singapore joki, tapi kecil sisa bila kalkulit lah umno dari bentuk lain mana jadi bentuk first leg dan second leg bentuk complete. Datang lagi dah apa ngiduna kimadan, ba ngihapan adjust begitu ka qualifying round jog Santos, nak main round jog Santos, kiwan segi I League, nak kiwan segi ISL, ngihapan bon kimasuk ngihapan sport. Wala kataru ni kung kislong sportson ba jupnia testa gini football ni iya ka. Ni dan kam sibuk di badan kita ba ilapan utilize kam kumani kapor mata. But kapag sudan kam ban pau ni kalau ba ni nakisliak slow sportson ni pau ba so buram sikade honorable chief of government of Meghalaya Sri Conrad sama pengelola kerjaan Rabah action sports yang dunia kan kendi pemerintah. Well, lada amde bekerja untuk lagi tempat marga kejimbang bebukan kejimbang telah fikir di dalam PK itu, but ke kenjang, ya kalau ke champion trophy nila pun kaya ke cash prize sebelum 6 lakh ya champion, but 3 lakh ya merasa optim. Community ba lagi baik bro ya katong kalendar bangila release kemarin yang setengah speak media baik SPL mentang sudah 2025 yang sedang lakukan Jun Julai by Jun Julai kenapa nila dia adjust bagi Santos bagi UAE bagi tournament buat ini jelas bagi players yang involved lagi tournament ngan show ini ba lakukan ni community omne tang ketika fourth division, third division, second division, first division lagi bat ketika SPL. Nila pun kena mentau stem bangin pelong ketika champion league. Jauh slow sportson. Haba ki champion team na borok ki division kandan ka haka bukudo lauro nomor Desember. Min pelong ya kata hapor ba ni pelong dari women's league bangilong regular mau stem bat ki grassroots under 14 dan 16 under 10 pun tak nga squad khai lam si bor sarkar ba kejindon kami kemadan kalau kemudian kam khmat ba ni la bener kam ban nang nak jimun toy ki babon balang nak dengan snow kan jela kan nombak jumi